prvi put organizujemo ulicu Otvorenog srca. Hvala stvarno ministarki gospođi Dariji Kisić-Tepavčević, hvala mom dragom prijatelju Radošu Pejoviću koji su došli da podrže grad Kikindu u organizaciji prve manifestacije ulica Otvorenog srca. Grad Kikinda uvek pokazuje onu humanost, trudimo se da širimo stvarno ljubav, ali i da budemo stvarno maksimalno posvećeni pre svega porodici, deci, i to i jeste glavno opredeljenje kako grada Kikinde, ali poštujući politiku Vlade Republike Srbije i naravno da porodica kao osnovna jedinica društva gledamo da podržimo, da ova dečica i ovi osmesi da nam daju dodatne motive da budemo još bolji u nekom svom poslu i da se borimo za njih. Prva manifestacija humanitarna ulica Otvorenog srca biće posvećena udruženju građana deca sa ahondroplazijom, čije sedište ovde upravo u gradu Kikindi. Specifična je jedna bolest koja je upravo u poslednjih godinu dana prepoznata i od strane Vlade Republike Srbije, Ministarstva zdravlja. Naravno, dali smo porodici Terzin maksimalnu podršku kao grad i siguran sam da će i moji Kikinđani pokazati onu humanitarnu notu i da ćemo prikupiti sredstva i da im dodatno omogućimo da se izbore sa ovom bolesti koja ova dečica imaju. Hvala građanima Kikinde što su baš takvi kakvi jesu. Veliko je zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama kada se po prvi put organizuje ulica Otvorenog srca. Zaista je i divan jedan humani povod, jer naime ovog puta će sav prikupljeni novac da ide udruženju koje okuplja decu obolu od ahondroplazije, koje je upravo osnovano ovde u Kikindi. To je jedna od retkih bolesti o kome se možda i nije toliko pričalo prethodnih godina, ali oboljenje za koje postoji inovativna terapija i naša zemlja je jedna od zemalja koja upravo omogućava lečenje deci obolih od ovog retkog poremećaja zdravlja. A naše Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je jako srećno što upravo ima organizacionu jedinicu koja je usmerena ka poboljšanju kvaliteta života porodica koji imaju decu obolih od retke bolesti. Tako da smo zaista puna srca podržali ovakvu akciju, a i generalno ćemo grad Kikindu podržati u svim aktivnostima koje imaju za cilj podršku porodicu, podršku deci, a grad Kikinda je i poslednjih godina se upravo pokazao kao primer odlične prakse podrške građanima, podrške prevashodno porodici sa decom. Tako još jednom velika vam hvala što sam deo ove divne atmosfere. Grad Kikinda jeste grad koji je otvorenog srca i ovim svojim aktivnostima i humanitarnim akcijama svima nam pokazuje kako to treba da se radi. Inovativna terapija sama po sebi daje izuzetne rezultate po pitanju zdravlja i kvaliteta života dece u kasnijem dobu i kasnije kada odrastaju. Do sada, znači pre pojave same inovativne terapije, jedina metoda kojom bi se njima omogućila samostalnost u kasnijem životu bile su invazivne metode ili zarovnim aparatima koje su ekstremno bolne i dugotrajne. Ono što i nehumane, to moramo da napomenemo. Ono što je bitno za samu inovativnu terapiju jeste baš to što se prima svakodnevno, apsolutno bezbolno, deca počinju da rastu na neki, da kažemo, normalan, tipičan način, dobijaju tu neku srazmernost koja im fali, jer ahondroplazijom su pogođene kosti nadlakne i butne izuzetno i zbog toga je taj izuzetno nizak rast primetan. Terapija daje tu neku proporcionalnost, znači deca počinju da rastu onako kako bi i trebala da rastu. Bez operacija, bez socijalne isključenosti, bez bola, bez ičega. I to je nešto što je nama bilo onako osnovno, što smo želeli da donesemo u Srbiju i zaista smo uspeli u tome. Uspeli smo veoma brzo. 2 meseca nakon što smo osnovali udruženje i stupili u javnost, mi smo uspeli da obezbedimo terapiju za prvo 3 dece, sada evo za još 4
i svake godine će ulaziti po još koje dete u sam program, jer moraju da ispune i određene zahteve po pitanju ispitivanja, po pitanju starosnog doba, ali je najbitnije u celoj priči jeste što je naš glas bio, što se čuo, što su nas čuli, što su nas razumeli, što su nas podržali, što nas podržava i lokalna zajednica, što nas je podržala bukvalno i cela država.